Elbes thawak mah. Ha ingat dia Elvis taba. Ke piwan hang ne mata itu le mengi piwan le yu hang. Kajiwan jangi hne mata te kede ba ngiwan ban shoot kede ka film setar. Te hakan ka ski ba mata te ngi sedang shwai ni ka ba de song. Te ka film ni bangin sa shooting sa penbek hamadia. Kani ke jingruai, mano ban ak ne ke jingruai mata. Pada kan ni jingruai di jong Arman ba asim mata ban kai ni bisa di wan bet yang. Mano bari try ke film. Pada try ni film ni di sa do sosial. Kuna pi kendu yu ba amdor pat. Kendu iba amdor te gede kasim mang kong kendu te gede ha tu for ba perlong ya tu ka le film ma te po stream sa dan tu ko tu ko ring lah sedang banyak keren banyak penbek banyak terekam lang te mata gede kasim mang kong jama banyak terekam kat tadi Tu jingruai nadu nak kena shoot na pi mah. ha shoot manga nga direct yang Udah kai hit kaya cuma kai apa. ha Ti tembok ba kene ke jingruai tu pi ba le mata ro. Kan hit. Kermen kem tai ke kebangi ngitrei kat kum kajingla kajungi bangi trei bangi penis ba te gede pat sa kamran ba bakin lagi kerjaan ini bakin resi kedon gunung kalai kalian dei bakin ben bakin lagi di peni kan kata jingko kata yang kata ke ilong hilang yuk musim te bangi nang kantri kemah su Kasi men kong ma pin shoot di film. ya ka film to kade kesin kaman ko yang amta bangan su kade kat ba dori kade kesin ko amta Mendirect BM Dori ne mendirect ma pina. ka director ke adon script ba kita ai ha di katu kan ir dan kami bani trilang bani baik lah Ti sulam actress hang ne di mana. i aktris ni ka film di Sherilyn Hawa Kira bok ba pin le bhai ne ka jingruai mata. Ba yang film. kermen ya tadi Wah, boleh sebut ba Elbes. boleh sih